policija. Njezin posao je suzbijanje kriminala, čuvanje reda i mira, zaštita građana, a odnedavno i izvođenje pop glazbe. Svetkovački policijsko-glazbeni duo Zdravko i Mateo uzburkao je javnost koja je njihov izlet na estradu doživjela kao neukusnu šalu. Mislim da se novci poreznih obveznika troše na te policijske estradne hirove. Sramota. Ne sumnjamo da će reakcije biti i kud i kamo oštrije nakon što pogledate ekskluzivnu predpremijeru video spota za pjesmu Kako ću sada dalje, ljudi moji. Njena me ljubav uhitila, lisice na ruke mi stavila, u zatvoru sam srca njenoga, ja nemam pravo na odvjetnika, sve što sad kažem može se Upravo smo završili naš najzreliji materijal do sad i mi smo spremni predočiti ga i prezentirati cjelokupnoj javnosti i pučanstvu. Evo, od danas u svim boljim CD shopovima. Zanimljivo je da izlazak albuma prati zanimljiva nagradna igra. Da, tako, kogod kupi CD, ostavi JMBG i ulazi u bubanj. Da, a osigurali smo i vrijedne nagrade. Kao na primjer? Hvala. Časni sudija, njena me nevjera ubija, al neće dobit pomilovanje od mene, neka je drugi miluje, samo je otisak tvog prsta ostao kraj mene. Vrati se na mjesto zločina, tvoja me osobna na tebe posjeća. Milo Hrnić najavio vam je tužbu. Tvrdi da je vaša pjesma Kako ću sada dalje, ljudi moji, plagijat njegove Dajte mi vina, ljudi moji. Ma da ću ja... Gledajte, potpuno je deplasirano i pretenciozno o našem materijalu razgovarati se na takav način. Svakome ko je čuo našu pjesmu je potpuno jasno da se tako šta dva put isto otpjevat ne može. A Mili Hrniću je slava udarila u glavu i Lančiću čalo i... Aj gasto! A jesu glupi ovi murjaci. Što ste ono rekli, u koliko ćemo? 200 komada. Dobro. 200 komada u boji. Ne znam, meni se čini da fuz preskače. Ma sve to cakom pakom, ja sam ti prezadovoljan. To je... Gospodine Mujo, kako ide ovo naše? U prvom tjednu prodalo se 7 komada. Aha, šta sam ti ja rekao, Zdravko? A ti se uplašio. Nema, samo malo digneš prašinu i odmah to ide. Ide, đavla ide. Od vas se lošije prodaje jedina audio knjiga Boris Perić, Vampir. Vi dakle vjerujete u vampire? Ne znam je li vjera baš najbolji izraz. I? Kako ide istraga? Pomalo, mislim treba uskladiti sve te obaveze, promocije albuma, ovo, ono... Naprijed! Mateo, aj vidi koje. Znate što, inspektore, ja imam nekakav blagi dojam da vas više zanima promocija tog vašeg albuma nego ovaj slučaj. Vam posla, gospod Mujo, ne griješite dušu, majko. Zdravko? A? Nema nikog, samo ovaj paket. Ajbem, ti nije valjda opet pismo bomba, sad smo krećili. Momci, ajde samo vi, neću ja vas dalje zaustavljati, samo vi svoj posao, bit ćemo u kontaktu. Ej, razmislite o našem novom singlu, ja sam i dalje za čija me to ruka u crno zavila, mislim da je to koncertni favorit, tu nema greške. Može! Zdravko, što naši CD-i?
i pismo. Štovani, uživao sam presnimavajući vaš najnoviji album. Pošto cijene CD-a još nisu snižene, sad ćemo se drugačije razgovarati. Eto vama. Zahtijevam 500.000 eura u kešu i helikopter večeras u 8 u gradskom parku kod stoljetnog hrasta i bez trikova vaš kapetanero. On će meni pržit. Pa sam ja snimao CD da mi Taliban kruh iz usta otima. Dakle, nam toliki novac iz Rakomlat. Ma zajebi u vrtnjak. Ne pregovaram s teroristima.